kalah kabur dia mah. Payah ku yang ditenden di ditu. Haja jauh tadi ditu dulu. Tu nekat dia mah. Mapai mana lele? Ditenden lagi di ditu dulu. Ya Allah, dia lek ku yang ditenden ongko di balong. Ih, macem-macem kabur segala. Nek kemana aja ke kubatur di dahar dia. Baik tenden badi dia di balong letik. Kayak ngos. Iya ta, ngos naon. Terus gede. Bebaturan ka dia ulin. Karak dipurak. Paisnya lek. Bating dia untung gue yang kanyahoan. Mana tahu ya leleroy. Baik. Kayak tangguhan yang ikut wadah lah. Sup. Ya, lagi. Wah, secing. Sok yang lelempangan. Aneh aing. Jauh di tuh guys tuh. Deket kandang kotok. Ampun. Orang pindahkan deh guys. Kayak kudu ditutupan pakai asbes berarti. Ada ya. Jalan jendal. Berangkat subuh sah. Jauh lewat dia berarti nya. Sila leyo. Demi. Aduh. Tah balong lagi disiapkeun lah. Siapa? Turun. Kucing tuh. Ya dia lek. Mesti pernah kan kuai ini dia. Stupan dia kuai. Kuari. Cerekan. Mana dia nih? Nah guys, kita mau kemana kita? Mancing bareng bocil-bocil dungu sahur ge. Awas ge, pelan-pelan pisaunya iku tajam sih ro. Itu aja. Mau mancing ikan iwak apa? Betik. Siapa? Hah? Sepat karo betik. Ning endi iku nek mancing Jawi, Jawa ora? Parak. Bener. Kita menjukut motor be ya? Ora apa-apa ya? Iya, sirem mah jalan kaki. Kuat. Gede ora iku ne sungai ya. Susukane. Hah? Gede. Wih, sirem mah. Mancing kamera kin ke. Lir, gaul sirem mah. Nyumput bae kayak wadon. Ih. Lanang isinan sirem wis. Kita ning kono ya. Wong lanang. Wong sik. Wong sahur. Weh, ning kene ana iwak ora? Hah? Ana ngingu. Siapa? Iwak apa? Wih, kah? Wih. Mantap dah, awah. Pertama ya, mancing ning. Lelekku, iku ngingu. Ora. Mancing kono ku. Wes coba. Iki pancing akan ya, ana ora. Belum urang ya, yo kono bae ko. Yang ke, minum ke, kecewang. Taus. Oke. Gimana ke? Sedotan deh. Orang sedot gegel besir mula. Sedot-sedot segala. Wih, tegarkin ku. Wis lempar. Wih, cocok iki mah ya. Nang liwak gerong ora? Liwak gede iku. Tongkol. Ya ada galala bumbu. Iya kah?
Lagi kak. Banjir. Oleh 5. Nang Mang Jakmin. Oro. Segede cilik. Udah tutu. Nyata. Oh, udah bacok. Wih. Oke, barengan ya si remet. Kue. Barengan bae. Ya lah ke iwake ning kene nih mancing ning plastik. Pernah jumbo nem rono ko. Ah gede ya. Heeh. Kena nang kus kena pira. Wih, tuh. Anak puluhan. Anak paling wari. Bisa ya. Waktu mas udah pupu. Nang jago banjir. Wih. Menuin es kita itu. Ana ning reneng anak. Pojok mana kak? Pojok mana? Wih, wak nanti gak ikut nyamperin. Lele monster cina di dia. Tanya. Ayan bener ya, Bah? Ai, grabe. Penyor. Nggak ada harmoal. Parab nage lauk bet. Bu. Kadang anak berit. Loh. Atuh kepeking lelene. Ayo kita main cari duit. Lamun nyabeunang ku sepeda jagoan. Tukang mandi. Tuh. Nah, Oh. Sudah kumai lele nih. Oh. Oh. awas sampai ta. Jang, cekelkeun jang. Kamerakeun. Ini nyakeun lah. Tiang tahun. Supaya nongol huluna. Tiang tahun. Celek singkat kak. Ampun wong. Awas. Mancing mania. Cuma emang Lamun teu pegat eta jagoan. Awas. Awas, udah tarik bae. Sudah kumai. Ih. Lah, kita banyak namanya mas. Kira. Oli ya premen. Kau balik. Kira nih. Betik jadi arwah kali kumang pring kumang kali mang. Atau tugal. Banyak belok dong. lele lagi. Gimana ngeganti nih? Kira semua kira nggak kan mas bawa ke bakai. Kadang. Ikut sore bata. Gedung tanya. Ngesip mah. Ulah kebal. Orang menang meuli. Bisa tuh. Itu ini pasti. Iya kan ya. Nah, gitu. Eta ya, etan kan eta. Nah. Go, whip. Mantep, whip. Tuh. Wow. Lele ya lele. Kuah lele mah gede woi. Ini Segar. apa? Oli betik. Oli betik ya. Awas ngocok. Mantap kunku. Ya, mah dapat ikan lele gede. Mantap. Sih, lele. Tuh. Mancing. Ma bukakan lawang mah. Wow. Gede Kang Yadi teh ya, mancing. Gede. Gede ya. Gede ora iwake.
Wih, ikan wak apa ke? Ya. Web mandi web udah Ya. mandi gua. Keri ya kan.